Nabo baria bethairwa bagichiritanĩria kĩrĩ ũtungata bwa ũgima bwa mwĩrĩ na rĩtwa rĩa Chomba Community Health Volunteers kuma ntere cia thiru nĩ bethirĩtwe bagitarĩrĩria jamwe ja mathĩna jaria bethirĩtwe bagikurukĩra na ndĩ bakiuria ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ethirwa akibaringa njeki na kĩgĩna nĩ kenda bethirwa bagitethereria na kinya gukinyira akari nkuruki. Ni kundi kia madaktari ba matora kana CHVs kuma thitha theroroje ni gĩcione mbunge kia Gembe Central baraba iritanira cia matora ni kuolelio theru mĩciĩ na kinya kuthiatira cia ba mirimo mwanya mwanya otira ni bakuthiatira maotho ya daktari na nkuluki kuolelia na baraba cia rero mĩciĩ ni basiumirite otarire mathina ya bethero betirimana nayo nonto bakwithirwa ngwe yo ni ekwiritanĩria batĩrĩ yao mushara na arabakuwa kire mĩciĩ mingera beta kuthiatira otheru ni baromba wotethio kwatuĩka no kabatonya miukone yo na kikaikira bakona na nonto ni bethirĩtwo bari ũteithio bunene maturene na kinya ũteithĩria madaktari barabandĩki nĩ thirikari ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru bolelia na rithora kiao no bonera kamushara no kakai ni kenda betithia na mbere ngwĩje maturene ni twambĩrĩrie ngwĩ kuma 2013 mwanka narua 2023 batwe ũteithio tuona na batwe ni tukutirimana na changamoto inyingi muno kwina o kinya tuweta tugetwo bia kuria kwina o tuweta tugetwa kinya material ya kioro kwina o tuweta kire antu ba muno batimbi bakatwira nende kinya ngara motire no ntu batwe turi kutonya na turi kwa trained kuma 2013 turitangwe ya kumenyera antu bara baina timbi itwa utherie madaktari ngweu bateriteu ni batwe turitae eu na kuthiatila antu wabau batimbi toka hakikisha mwatia akunyondawa mwanka akubwe completely teka uguthio tuona ni gutethia kinya mantu ya ana weta clinic itwenda kumenya kinya ana githiba kuthiria kinya cindano icia clinic nikenda mwana atethire na thina ya urayethera thina yethere kinya nonto bwa cindano icia clinic itolia ana bau uma tokwanjiria ngwe manto mengi muno ya maendeleo ya ntura yetite na mbere muno nontu narua utietwa na tuciara omikie narua etukwaria utiantu bai bungu narua etukwaria twana tuonka mieri 6 narua etukwaria utie narua etukwaria miche minge ina cioro nontu bwa juhudi cia antu babarea bakiaria wendera bokinyete muciĩ yomwe nturene akamurita wadine ya theroje ni kuthiatira utheru bwa kioro bari wa ngweye ni yeka yubarema nonturira bakuromba ũteithio batikona macokio na ngarama ciongwa cia kuthiurunka maturene batikona tukuromba romba kabisa ke county government etololelie etoshughulikie nontu miaka yonde turitete ngwe volunteering na mwanka nende thai tuwe nika kinya ekwenda yani kuturema nontu nende mwanka thai tururua kinya jure tukaremo ni kuchokia tureta kinya ke bamwe ya nende turi narua no kuona nende kioro ke twayanire ngwe kina mieri yana 3 mutiario neka ate kuchiomba duare are twetia yani kinya ngonia nende neka to kwenda kukarande tutanye ilele wina kento tuone kitha tukona yani nkonienyu kwa nende naomba kwa unyenyekevu mama county akinyelo ne yani report hii atushughulikie na towirwa muno tukeringa wanjeki akaturinga njeki no nambi kenda tumbai kutethia yani community loi ndego meaga kinya na to gethe ni tona byo wekera na ntara antia bonje to ranjira gelinya na to agunegelana na ndena to athia to mete to keri na nde imbaete na tha kinya kiathia kuona kero kia mama neretie muno kuringana na ora twamutire alieke kari tuichi mama tu chiomba ni mama desperate kabisa ni mama kinyo kulala na mpara ubu tukethia kato kuma mebukone tu turite omuntu 2020 at least tumure tu chaicha tura tukunekanye na tuo nkiripotera Weru TV kuma kamurita wadine ya theroje ne Gembe Central mbeta Marion Karugi wa Kenywa.